in the book of Matthew chapter 24, verse 3 to 14. Jesus. Matthew chapter 24, verse 3. Sihloko sithi tinhlupheko nekuphatseka kabi. Wathi Jesu asehledi entsabeni imincumo, bafundzi bakhe beta kuye ngasense bathi, sitshele ukuthi letinto titakwendeka nini? Kuyakwendekani lokuyawukhombisa ukuthi sesikhathi sekubuya kwakho nekuthi sekuphela kwetikhathi. Jesu wabaphendula wathi, qaphelani kuthi kubede umuntu lonedukisayo. Ngoba abantu labanyenti bayawuda ngelibito lami befike bathi nginguKristu bedukise labanyenti. Niyawuva ngetipi nangemahemhem etipi. Qaphelani ningetfuki ngoba lokho kufanele kwenteke. Kodwa umhlaba kuphela uyawube ungakefiki. Ngoba sive siyawuvukela lesinye sive, nembuso uyawuvukela lokunye umbuso. Kuyawuba khona tindlala nekutamatama kwemhlaba tindzawo ngetindzawo. Konke lokhu ukucala kwemihelo. Lapho-ke bayawunikela etinhlungwini banibulale. Tonke tive tiyawunitonza ngenxa yelibito lami. Labanyenti bayawuhlubuka, bathengisane bovalo, batondzane. Kuyawuvela abaprofethi bemanga labanyenti, bedukise bantfu labanyenti. Ngiyakwenza kwekona, kuyawuphola luthando labanyenti. Kodwa loyo ubambelela kuze kube usekupheleni, uyawusinziswa. Amen. Lihle Nkosi livi lakho liphilile. Babe wethu longcwele khuluma ngalo Nkosi siphile. Babe ngegama lakho Jesu Kristu waseNazaretha. Lende Nkosi nalamhla lifumane indzawo. Babe lihlitweni tethu uNkulunkulu engumhlabathi lovunzile. Bese Nkosi liyathela. Kithelo Nkosi kulunga in Jesus name. Amen. Bazalwane kulesikhashana sami esifanele sisele. Allow me to speak on top of this verse bazalwane lesinika sihloko lesivele esibhaliwe. Tinhlupheko nekuphatseka kabi. Ngiphinde ngithi nekuqondsisisa imihelo yokubuya kweNkosi yethu Jesu Kristu. La sifunza khona sifunze encwadini yaMatthew lo umbhali wayo egameni leNkosi Matthew umvangeli, praise the Lord. Sifunza in the gospel book, praise the living God. Oh hallelujah. I-gospel leli sifunzako yaMatthew, praise the Lord. Live la uNkulunkulu bo Matthew nabo Mark nabo Luke. Ma Bible scholars abavela ukuthi these are the synoptic books. Lokho ukuthi ubhala kwawo ayafaniselana. Kuyafana lokubhala kwalama author aletincwadi leti. The synoptic books, praise the Lord. Le uhluka le ihlukile yakhona uJohane. Nawe inawo incwadi kaJohane ihlukile kunaleti incwadi lesifundzako, praise the Lord. And we all know ukuthi ke this gospel book lesifundzako i-categories ukuthi Tinhlupheko ngaye Matthew, Mark, Luke and John. Hallelujah. Matthew, Luke, Mark and John. Praise the Lord. Njengoba start iBhayibheli bazanthi ihlukaniswe tabatithulet name. Hallelujah. Hayi ukuthi lokhu sekuhlukile, praise the Lord. From the beginning sinaye Genesis, sinawo Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numeri, incwadi temthetho, praise the Lord. Lekuthiwa ngema there's a historical books lapho, praise the Lord. Yakhona noma sokudifaya lokho yakhona bese singathatha lapha Deuteronomy, the book of law, praise the Lord. Oh hallelujah, the repeated law. Umthetho uqala encwadini ya-Exodus, then Deuteronomy soyaphika, praise the Lord. Numbers selubalo lwebantwana baka-Israel, praise the Lord. These are the historical incwadi temlando. Coming to the prophetic books, siyathatha incwadi tebaphrofethi bo-Isaiah, bo-Zephaniah, bo-Habakkuk, bo-Obadiah. Hallelujah. Those are the
the prophetic books khona lapho phezulu define futhi uhlukanise the major prophets and the minor prophets. Coming then to the poetic books. These are books lesithola ukuthi khona labo songs of songs kunabotaka tincwadi tema-poem. Praise the Lord. Then we jump to this book which we call the gospel books. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Praise the living God. Muhle Jesu. Sengizamile bazalwane. Hallelujah. iBhayibheli ihlukahlukene kuletinye. Amen. La sifunza khona bazalwane. Bafunzi baJesu. Jesu usuka etempelini. Nakasuka etempelini uye entabeni yemncumo. Nakasentabeni yemncumo kayetha kuye batofuna kwakhe ukuthi sitshele ukuthi kuthakwendekani ngetikhathi tekuphela noma ngemhlaba kuphela. Which is very interesting ukuthi bakubuta lokho. Because ebabakutanga ngabe lesifundzako akubarekhodwa la. Because lokho rekhodwa lesifundzako lamuhla kuyimpendulo yebafunzi lababuta Jesu. And abafunzi at that time they represent ibandla as a whole. They represent ibandla ukuthi kutakwendekani, which is a question that we should also ask ourselves. Even today, sikhonta uNkulunkulu umnanzi kwendeka konke kepha tikhathi tendawo kuphela titakwendeka kanjani sathi bona ngani ukuthi sengito. Praise the Lord. Linda uNkulunkulu uyaphendula ke Jesu uthi niqaphele ukuthi kungabi nebana abanamdukisa. LeBhayibheli nakulela udawithatha ipeni kulethu lisadibala uthike uvulela ukuthi ukudukiswa vele sekuqalile enesekhona sesifika phakathi kwakho, which is point number 1. Lapho sesikubonile sekuyendeka libandla abazonele ngekho etifundzisweni elidla uNkulunkulu kulula ukuthi lidukiseke. Hallelujah. Libandla lingakashimi etifundzisweni telidla uNkulunkulu kulula ukuthi lifike lithathwe ngemandi, lithathwe tiwasho, lithathwe boshiboshi, lithathwe bosawoti bemahayi, lithathwe ngumlotha. Hallelujah. Liphinde lithathwe futhi nayiphepho ledayiswe embadlalo uyayibona Nkosi. Kulula ukuthi ungathatheka ngalelo because lidla uNkulunkulu awubaqili kilo. Praise the Lord. Uyakhuluma ke Jesu ukuthi niqaphele ukuthi kungabi khona ukudukisa lokutawela because uthi kuloko kudukiswa labanenge batawudukisela. Kube nglamuhla kuze kube nglamuhla labanenge vele sebadukisekile. Praise the Lord. Umfakazi wami nawe ukhona la libandla because kunelakho libandla labo khona ubonile kweduka semngena. Ubaleke ngoba kuduka besemngenini. Kepha manje siyambonga uNkulunkulu. Ingathi shaya isifuba ngana libandla uNkulunkulu lasale kusokuthi alibuke kuphela inhlito yakhe la evini. Lingayibuki lokho lisilidla uNkulunkulu kunganciki okwakho ukuqonda. Praise the Lord. Bazalwane, ekudukisweni kuneni kudukiseka lokho. Ikakhulu na udele sensitivity kamoya. Fundiswa. Kulula ukuthi umadukiseke. Na udele sensitivity yama senses agamoya. Praise the Lord. The spiritual eyes, the spiritual ears. Praise the Lord. The spiritual mind. Because before I destroy umuntu uyakule ngondo yakhe afike akhanyele khona disorder before it manifests to the physical. Leni ukhanzele inhlitiyo noma le ngondo ivanabe ku. So le ngondo ngabe ingqondo le whole point is why iBhayibheli lithi atiguqule le ingqondo ke then iwe takwe kabusha. Nathi guqule then they will start to think spiritually, to think kingdom minded. Praise the Lord. Mama say guqulile. I want us to understand ukuthi why uNkulunkulu angethe tikhathi intokugcina ukuthi ngikhulume ngayo. Uthi manje masibona abanye bakuthatha ngathi yinto lesendlule lesikhathi ukuthi Jesu uyabuya. Bazalwane, asikho sihlahla lesaguga nemagqolo aso. Asikho sihlahla lesaguga nemagqolo aso. Umhlaba sophelele isikhathi. Umhlaba sophelele isikhathi. Sikhathi sokuba nembema ngethemba ukuthi in 4 years ingabe nginanawo, in 5 years ingabe nginanawo. Lesikhathi lesibazalwane egameni lenkosi umoya waNkulunkulu emabele sowalanzile emasimini. Emabele asabuyisiwe enyangweni. Let me say this, bazalwane.
Nkosi yami. Libandla nyalo lisenyangweni. Selisukile emasimini. Selummbila nosovuniwe wavunelwa enyangweni. La khona lilinzele khona ukukhala kwempilo ngobe seliyahwitshwa. Bathi khona lapho lisasenyangweni. Alikaphephi enelisanga ishayi inzalo. Khona lapho enyangweni. Praise the Lord. Lokukaseka kebazana ukuthi la enyangweni singabi dijeke. Singabi ngumbila losophehlelile waphephe ngobolwane. Wekuthi simvumele moya longcwele asinakelele because nguye umlinzi wempilo tethu. Sashiwa naye ukuthi njengoba sesivuniwe kuleli dlankulunkulu lelashiyela abafundisi sabuya ebudukeni sabuya ekulahlweni sabala ngekhathi enyangweni because leli dlankulunkulu lisigezo sesigezekile ngalo sesinekhathi manje enyangweni. Praise the Lord. Sesilinzele ukuthi nakavela sifane naye. Kepha khona that's why the Bible lithi judgment will begin in church. The reason why judgment will begin in church because khona lapho enyangweni kusatawelwa mfundisi. Hallelujah. Akusho ukuthi sesescapile lokusesayisonbele. Lenyawo lengikhuluma ngayo lesonto lohlekeliwe manje. But usahleki la ingabe nami ngobolane moya ingcwele akaletha liphilise ngobolane uyafa ile ngobolane. Kubuwele ukuthi nangabe moya ingcwele alapha lelibandla. Alilapha ngeholiness, alilapha ngeadultery, alilapha ngefornication, alilapha ngemana wena uyavuma yini. Because kunemibhila leba ngaphansi leba lithole liphilise ngobolwane. Lokhu kusebenza kwamoya ingcwele ihlale lembila sathi ukuthi sina 50 times lembila kanti side 50,000 only to find is 3 times. Why? Because kunemibhila lengafuni ukuphakama ingengetulu. Praise the Lord. Lithi iBhayibheli kusukela ngesikhathi saJohana lo mbuso lo hallelujah uyaphakama uyafusula. Praise the Lord. So wena mbila losekhathi ethempelini now liva leliphilise ngoba selitheliwe ngetulu uyaphakama yini ufusule njengemfatwe mopo uthumelekele ukuthi sengidliwe ngoba ngifuna manje ngifike etulu umuntu okhona kuye kulaphekile. Uzobe kamina ngathana zawathi ufuna sisebenzele isizemele thuliwe la. Bazalwane moya ingcwele uyana njalo njalo le banga. Bathi labanye bethu baphuma solo badrive. Labanye bethu baphuma solo bade lemphawu la moya ingcwele. Jesu nakabuya ulanza abantu abanemphawu akalanzi ishalom. Amang shalom utawufuna abanemphawu chief one. Utawufuna labaneliphawu ukuthi ukhona yini lofanelekile ukuthi angaye kokufa lembuso wasezulwini. Le dilele ngaka ke bazalwa. Le khona ngelibanga. Lithi livi la uNkulunkulu. Kumele ukuthi livi lakhe lishayele emhlaba wonke. Kumkhathi ke umhlaba kuphela bese soyafika. Nakhona ngifuna sithike kunye nawo. Nawubuka kude eninyalo live nasemhlabeni lapho khona live la uNkulunkulu lingatheli khona. Which means this is stage 2 lapho khona emazulu sekwathi ngisho ukuthi akasale lisifike according to Revelation alisale liphoswa kuvuni. Sekuvuna noma ni because lokubambe ukuthi emazulu aletha ijudgment it is because akafuni ukukhanda kodisana athi mina Nkosi angadanga ngalenza. Mina Nkosi angivanga nayo. Then nasemshunya yena lotako uyeka mina ngakuliba. Bazalwane sisalinzile silinzile kuya kweNkosi yethu Jesu. Asibe very vigilant to the stages of the coming of Christ. Ngasikhathi esincane kakhulu nina. Kunetigaba letikhona. Letinye takhona tiyakontradictana. Letinye takhona tiyakhulumeka ngathi into kangakusitho. Lamhla le paragraph esifundzako le bashumayela ngayo mfundisi itawuvunana nami ukuthi isiqalo seqaletela kwakho ukuthi utawuqala kwenteke ini imeyo first direction
yiko ukuthi kubhekwapi. Kune-tribulation, kube ne-rapture, kube ne-second coming. Bese khona lapho bese kuba nanabathi i-great tribulation. Uhlupheka lokukhulu. Bazalwane, la sifunza khona lana sifunza nge-tribulation. Libandla will experience half of tribulation. Tribulation stage 1. Lithi leli vile bayawusimangalela nje izinto basiboke. Bathi ngokusiboka bese basuhudulela emakhosini. Which means isafuna sihudule basaba. Sisase process yokuhudula siye emakhosini ethu akakwa. Siyawumemedela livi la uNkulunkulu siqale kule council yakhe lemlulelako. Ive livi la uNkulunkulu. Oh hallelujah. Lithi leli leli kusataba khona kuhlubuka lokukhulu kusakwendele. Njengoba kufanele kuhlubuka bazana akusiyo lo ngaye esondweni. Uyahlubuka ube ubuye esondweni. Uhlubuka usekhasi esondweni. Bazalwane, kule tribulation le. I-tribulation le tawuvuvama libanda kwesikhashana. Le tribulation le ikabe seyewela le ekhathenyaweni. Iwela libandla ukuthi libandla libe prepared ukuthi nakavela Jesu lifane naye, because bazalwane kulokuvela kwaKristu Jesu njengoba atawuvela after nakhos naqhubeka nale ncwadi ukuqhubeka ufika kwelodzana verse 29. Verse 29 ngeke endeke wonke lo verse lo chapter 24 angakendeki. Alphabetical order ufuna chapter 24 endeke aphele up until verse 29 of chapter 24 endeke nayo. So ke bazalwane, nangabe umkhonta uNkulunkulu ngale ndlela umkhonta ngayo sukela wamkhonta uNkulunkulu lokuba mqishibani ebandleni noma kube isiziswele. Now are you going to stand these hard times? Asimdlalo bazalwane, angeke kwenteke ngosuku lunye. Bazalwane, leli into lekhona ngembuso kaNkulunkulu lisekhona lasekhaya ezulwini. Emhlabeni akusilo sekhona njengasekhaya ezulwini. Lisekhona lasekhaya kungaba 1,000 years sisaphila emhlabeni. That is why libya uNkulunkulu takutshela ukuthi lusuku lunye kubabe liyaba nathi inkulungwane. Phinde futhi nalo lusuku lunye lithola inkulungwane libe lusuku lunye. Because uNkulunkulu angakhona noma ngabe thina sesimbambelela ukuthi abuye alanze, angakhona ukuthi lo chapter 24 squeeze in one day, because uNkulunkulu lokuguqula inkulungwane atele libe lusuku lunye, aphika thatha lusuku lunye atele libe inkulungwane. So ke bazalwane, masiyadiyeni sithi uNkulunkulu sambambelela ngokuthi sizothi nasifuneka umkhona. He can come anytime because of lo soku bani yokuthi utawuvela ngasekwendeke lisevele eqhaletekile. Lithi leli video siyaba kanye mahememe kimi. Umfakazi wami kimi dinene. Dia escalator for South Africa njalo and nala leli vela kimi ngokhona. Timbi nawe yabona ukuthi ngingacala mami. Umfakazi wami lithi leli video siyaba kanye mahememe bize futhi nange timbi. E-Ukraine kuyaliwa kunganje. Hallelujah. Siyathi ukuthi lokho kwenye abazalwane lafunza iBhayibheli li-spiritual lembi lentela eRussia nase-Ukraine. Siyathi ukuthi America i-super country, but kunelive lelifuna ukuthatha le position yokuba i-super country lokuyi-China. I-China, America isho phela emva ukuthi yayehluleka khona ifuna ene kwangena i-China imphethe kakhulu lo mbiko uKristu. Because eChina bakhonda Buddha. eChina wakhazakala uneBhayibheli uyabulala. eChina. So now eChina imbambe lapha United States ukuthi nyani United States usupplya iUkraine ngetikhala ngoku. So bonke kathi bengasponsor lekona semile. So iChina sifuna ukungena iyobamba khona ithatha udingo bese sekuba ngesuper country. Lokho ukuthi i-super country kwi-America ingakhona kuyake usitha i-Ukraine kungoba nayo i-super country nayo leside ye-Russia. This is
spiritual bazalwane akusiyo into lesiphe lokuthi sitawuselebrate ukuthi sebaqolelene. It won't be easy. Sekwendekile. Just like COVID was one step ukuthi manje ngasibengabona khona ukuthi le tifo sho Bible ukuthi isikhathi into ekugcina kuyoba le tifo letithatha lana letibulala lana. COVID ungathika ngaphandle. Bazalwane ekuyini majesu lithi livla uNkulunkulu utawusithatha nakavela. We are all aware of the reign of Christ for 1,000 years. Lithi livla uNkulunkulu utathi nakavela ngemafa sine siyawuhlwitshwa labakholiwe labasenzisiwe labaneliphawula beliphawula amangcwele bahlangabezana naye emafini. Bathi ngokuhlangana bese sebabusa naye babuse for the 1,000 years. Lord, so is the millennium. Somebody was now Musala. Because the scriptures are nice. Now Musala, go to 1 Samuel chapter 20, verse 25. 1 Samuel chapter 20, verse 25. Udathi ngokubusa iBhayibheli uyahamba kabuse eSiyoni eJerusalem. He will go to occupy a seat. Kunesihlalo empty nyalo but sitawu occupy with 1,000 years. 1 Samuel chapter 20 verse 25. Jesus. 1 Samuel chapter 20 verse 25. Yes. Inkosi yahlala enzaweni. Yes. Lapho yayivamise ukuhlala khona ngaselubonzeni. Yes. Jonathan wahlala wabhekana naye. Abneri wahlala eceleni kwaSawuli. Yebo. Kwathi enzaweni yaDavide kwabade luhlala kuyo. Enzaweni yaDavide kwabade luhlala kuyo. Kunesihlalo nesinahlala umuntu. Siyade ukuthi ugenealogy yaJesu Davide kuthiwa kuDavide neDavide lobukhosi bakho lobubuya ukuma phakathi naphakathi ebukhosini bakho Davide kuyawudala umsindisi. Praise the Lord. Lokujesu leSolomon angakasoccupy isalo sakhe on that 1,000 years of millennium bazalwane. Lelo kokona libandla selibusa ngomdala wetinsuku seahledi kulesihlalo saDavide lesempty ya. IBhayibheli lithi ke uyawuba nehlala kahle kulabo laba Jesu abusana. Bazalwane lo sofile angakholwa khona ukuthi ubiza umbone babedlala. Ukuthinzile wathi kunesicelo laLazarus. Kunemkhathi asubinze sibona ngichayela Wi-Fi. Lo hambile kumntana wakho kumntana bazobiza umbone. IBhayibheli mfundisi eMathina Revelation kuthiwa thina lesuthawu kethiwe siyawujudgwa on the throne of Christ. Bese kusinabanga nakhona bawujudgwa on the white great throne. Bayamhlula ngalapho bo. Sine ngalapho kujudgwa kwethu nakhona akusasiko ukuthi there are penalties but sekuyatheliswa. Speech and price uthisha. Speech and price. On the throne of Christ. But on the throne the white judgment seat, it is where we are waiting for Nali to be the middle of the time. So, Bazalwane, I want us to be vigilant. Our eyes to be vigilant. This is my introduction. Part 4. Part 4. And on those chapters, on those sessions, where we are as a church, the scripture, according to the scripture, not by my assumption, but by scripture, so that we can be vigilant. So when now last week I was on the Makama, Nakatal Pans, Labo Article Bali, Gepwena, Bambelela, Uzerube, Sepeleta. Now Daniela, I really knew on Makamala, but Daniela, what is one part of something? Was so amazed. Not the machine. Daniela, one part of revelation. What was your amazed of what so 8 Daniela, so that name.
shiyela John ukhona lo tawubhala qethele sami. When you come to also Ezekiel now you are kanza ukuthi ifahla but Daniel unasambulo ekhathini. Praise the Lord. So bazalwane kunekubambelela la efuna sibe ngiko sibe nawo. Le tinhlupho leti tita kutathi sisusa mina kulesibambelele. Lesibambelele. Le tinhlupho leti babedlamini atikhatsani kokuthi usuke pulpit uyashisa umlilo. But the tinhlupho leti tifuna the very same people labane luphawu lamoyingcwele. So ke into lefuna siyiqaphele bazalwane lokuthi ngithi asibe vigilant. Ukuthi laba prophets lekuthiwa batawufika angeke qhamuka bedlamini bantu labangadeki makafundisa. Mina angikuqokole ngiyimi uNkosi impilo Mkhwanazi. Ngiliguqukele kuleli vanga elinali leli pure leshona lakha. Niqhamuke nalelinye ivangeli. Senimbathi solo moya webaprofeti bebina bemani. Ngiguquke nangekhathi enginyankulunkulu. Akunakuqhamuka abantu abakhunika kodwa vele siyababalekela siyabathi asibathi. But kuyakushintsha babenzini sathi basalwane besolo singalifundisi kahle. Ngithengelele ebusuku mina ngibena ngibona nawo just like eNigeria fundisi. eNigeria kunebhoko Aram. Ibhoko Aram bazalibela emakhono. Ibhoko Aram ina ISIS. Lokubulawa kwemakhono eNigeria iwabulela ukuthi iyona ireligion yayo le Islamic ama-Muslim. Ithi nangabe ubulele umKristu sonemhlomelo wakho kulo mbuso kaMohammed lo tawuthola because ubulele umKristu. The Islamic religion. And again, now to akuthathisha lo. Now ubuka ngendlela ema-Muslim afuna uku-invade ngayo lonke lelive. Afuna kugcina sabambe tonke letingumo mathemba tethu. Minister of Health, Minister of Education, whatsoever, angene antini. Njengoba nje sibona. Ukuthi kweliwane ngamala. But that's kuqhubela esinje ngejwana. Sebathi Christianity no more. Learn because it's presenting your town. I can. What if they sit for getting father passport tell la. While let's find disaster. We should be very careful ukuthi the authorities basethela baphi bantu because labantwana emission yabo sabelo sabuphulisi silibele kakhulu lokuthi kusiwa nababulela emakholo baphakamisa sikhule sabo kulomuso wabo batawuthola 10 virgins sabelo komelo ukuthi ubulela emakholo sibone kufuneka siyadibuta wena iChristianity lo sayithatha belesi ukuthi njengoba iChristianity ayihambi ithi show over ithi khonela uNkulunkulu labaphendwa babaphendwa bangena abantu babangena lo hamba ayihambi izama ukuvimba leti nkolo ithi aphathele leti nkolo livuka udifuna iChristianity la emakhona ukuthi singayi-eliminate njani bese uyabuza ukuthi what's so unique and so special in Christianity ibaphazamisa ngo it is because they know ukuthi iqiniso balithemba ethubeni nisho ukuthi abavuka. As long as far as bathema bathi kunile sebathida ngo le very miraculous ukuthi bathi le yabo nabayisho ihlukile manje eliyaguqula umhlaba bathi labantu bathini esenzo babona kuPaul abayeka bathi nabaya labantu labathethe umhlaba ubhekisa phansi bawubhekisa phansi ngaphandle kwesithixo saBuddha ngaphandle kweseshi yaseDakashekbe ngaphandle bathi umhlaba ubhekisa phansi ngaleli loliphethe nale bhubha uliphethe kanti awuthi uthi uphethe amadume yakhe lolophethe. Bazalwane, in close ngifuna ukuthi sihlala phansi. Angeke kuphethe konke kunene kakhulu. Asithathile dikhathi lesiphila kude. Ngithintele isecond yasekhala ezulwini. It could be 1,000 years sasele emhlabeni. Ngilose timema ngolonini. Diyasibona ukuthi ngale ndlela esiphila ngayo asibone ukuthi sekuyabheja nyazi. Dishaya mvalo because iyayibona ipreparation ukuthi kunento lesefuna kwendeka. Boba benkulunkulu nababe indodana babe moyengcwele abaqethe ngemhlangano wabo ngale conference room. Bahlala bahethi bangena something will happen to the church on earth. Something is about to happen on the church. Lesemhlabeni siyabona kuthatha uNkulunkulu ngabala kubhisi
busy kakhulu ngemhlangano. Something is about ingilosi iyathuthumela kithi kube bane bebadi. Kube bane bayabona. Kube bane khathi bathi konke njengoba la isakhaya. Ngabe bayabambelela ngizwa iBhayibheli litshela ukuthi lo se ensimini angasafuni kuyangena endlini kuyanaza ukwebathi. Lo tesithule endlini angasafuni kwehla. Sale uma la khona bazona khulunywa ngendlu bese bathi ukukhulunywa nganalo khona lolibambile ukuthi kule dikhasi leti diseta kumathi disatawusheka disheko lokuthi lokhola kolusibe kanganani. Sale uma lapho ensimini lapho kule nshumayelo kule mivangeli leshumayelo shalom leliphandle usensimini sale uma khona lapho nangabe boliseva usetule matheni sale uma second pass because ba prophet lokwenduka sebatheni baprofeti bekuthi wasebatheliwe bazwana abahlali phansi kunento la ile ngakuphi emndeni kholo khulunywa ukuthi kuneli phakathi nangaphi encwadzini yemshumayeli chapter 3 verse 11 just that verse esehlala phansi uncwadi yemshumayeli chapter 3 verse 11 uncwadi yemshumayeli chapter 3 verse 11 umshumayeli chapter 3 verse 11 Jesus. Konke ukwenda balungelana sikhathi sabo. Nalesikhathi lesikiso lesinkulunkulu wakwenda kwalungana naso lesi. Kube phakathi. Uphinze wabeka liphakathi abantu. Uphinze wabeka liphakathi. The eternity is placed in your life. So that's it. Noko abakhona ukuyiconza imisebenzi yaNkulunkulu. Kusukela ekuqaleni kwayo kuze kube usekugcineni. Bazalwane, nakuphila emhlabeni ubokwazi ukuthi kuleli phakathi lekufuna ukuthi liphinde libuyele emaphakatheni. Leli ngephakathi kuwe. Leli phakathi nalibuyele emaphakatheni ufuna ukuthi wena uviyele la kilo ungasaphumi because lona vele lasemaphakatheni litawubela lisuka khona. But wena lobole kolomtimba musa kuthi bambelele. Kungayikhona inkosasezulwini because kuleli phakathi ingathini besihamba soyicabamisise emakhaya ukuthi kanti ngiphila nginesipho lesingaka ngephakathi phakathi kwami. Kuleli phakathi leliphila phakathi kwami. Angisiye nje umuntu phakathi ngineli phakathi